nari maze igihe ntaza mu itangazamakuru ariko kuko ibyo nabonye perezida wa Amerika yavuze ntabwo nakihangana. Nabonye avuga amagambo arimo iterabwoba, atera ubwoba igihugu cy'Uburusiya, ariko ndagira ngo mubwire ko kuba byonyine yagaruye izina Koreya ya ruguru mu kanwa ke bigiye kumukoraho. Yavuze irindi jambo ryambabaje cyane, avuga ko Uburusiya ari igihugu giciriritse. Arongera avuga ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo gihugu gikomeye ku isi. None ndagira ngo mubwire ko nari ntegereje amagambo nk'aya. Nari naririnze kwijandika mu ntambara iyo ari yo yose muri iyi myaka, ariko ndabona ntakihanganira ibi ngibi. Ndagira ngo mubwire ko intwaro zacu nawe azi uburemere bwazo. Aka kanya tuvugana ntakongera kuzigerageza ukundi, ndazigerageza ku nyubako ndende ziri muri uyu mujyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House. None ko yaba igiye gufatwa n'inkongi y'umuriro, urabigenza gute? Byari kuba byiza iyo uza kugira amagambo uvuga, ariko ntuze kugaruramo igihugu cyacu. Ndagira ngo nkubwire ko nta kintu na kimwe dushobora guhomba tugiye mu ntambara namwe, kuko kangisha ibihugu byose bikomeye ko mubifatira imyanzuro, ariko twebwe turagira ngo tubibutse ko nta mwanzuro mwadufatira ngo utugireho ingaruka. Ntabwo dukoresha imbuga nkoranyambaga zimwe, ntabwo abaturage bacu bahahira iwanyu. Bivuze ko intambara tugiye guteza kuri mwebwe ni intambara itazatugiraho ingaruka. Mutere Uburusiya ntitubabujije, muraca iburyo natwe duce ibumoso, maze tubereke ko intama azambarwa. Kim Jong ubundi mba ntuje, ariko nanga umuntu ushobora kunshotora. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabikoze. Mbanje kwisegura ku baturage batuye Uburayi bwose, kuko twebwe intwaro dukoresha murabizi ntabwo ari intwaro zisanzwe, kuko uko tuzajya turasa bombe imwe isi yose izajya itigita. Ndagira ngo mbisegureho, kuko ndabizi neza nubwo ngiye kubikora abaturage benshi bagiye kuhatikirira ab'inzirakarengane, ariko umutima wanjye ntabwo uncira urubanza, kuko nzi neza ko ibi ngibi ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikoze. Ndagira ngo nibutse abo muri White House ko uko batera ubwoba Ubushinwa atari ko bashobora gutera igihugu cyacu cya Koreya ya ruguru ubwoba. Twebwe upfa kuba udusembeye gatoya. Rero ndagira ngo amagambo wavuze ugiye kuyicuza, kuko abaturage banyu bagiye guhura n'akaga, ndetse si abaturage gusa, ndetse n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwita ko gikomeye kigiye kubona umukoro ukomeye cyane. Ese ninde wababwiye ko hari igisasu na kimwe gikomeye twari twigera dukoresha? Ariko igihe kirageze ngo mubibone. Joe Biden uzasabe isi yose imbabazi, kuko ugiye gutuma ijya mu kaga. Intambara kera zarabaga, ariko nta terambere ryari rihari, bakoreshaga intwaro ziciriritse. None ko nshobora kurasa igisasu kimwe ku butaka bwa Amerika, hafi 1/4 cy'ubutaka bwanyu kigahinduka umuyonga, utekereza ko ibyo ukoze atari ukwirahuriraho umuriro? Abasore banjye bo bahora biteguye. Ndagira ngo nkwibutse ko twebwe duhorana imyitozo idahagarara. Ubundi twebwe nk'igihugu cya Koreya ya ruguru duhora twiteguye intambara, kuko tuzi neza ko hari ibihugu bitadukunda birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko n'ubundi natwe ntabwo tubakunda. Niyo mpamvu tugiye gukora ibi ngibi. Gusa nanone tubabajwe nuko ibindi bihugu by'i Burayi bishobora kubigenderamo. Ubu tuvugana nshatse nahita mbwira abasore banjye kiri hano mvuga iri jambo, bagahita bakohereza misile nyambukiranyamigabane, maze nkavuga
uvuga iri jambo hari icyo umaze kubona. Ntabwo dukunda guterana amagambo, ahubwo twebwe dukoresha ibikorwa. Mesaje zacu ziza ari umuriro. Mbonye aya magambo wavuze yo kwishongora ndatinze hakiri kare, ndagira ngo nkubwire ko abasirikare bawe bohereje muri Ukraine ngo babone uko bataka Uburusiya baraza kugerayo, ariko baragerayo nawe wamaze kubona ubutumwa mwoherereje. Kandi ngira ngo uzi ubutumwa Koreya yacu itanga ko ari ubutumwa bushaririye. Uguhiga ubutwari muratabana. Rero tugiye kumvana imitsi turebe uzabihomberamo. Akenshi muvuga ko mufite inyubako ndende, muvuga ko mwateye imbere, ariko se gutera imbere bivuze iki mu gihe ushobora kubaka ibikorwa imyaka 50 ariko ijambo rimwe ry'ubugoryi ritarimo ubwenge rikaza gutuma ibyo bikorwa bisenyuka mu masaha atarenze 3? Ubu tuvugana nta byinshi navuga kuko ndimo ndatinza abasore banjye bafite umurava wo gukora ibyo mbabwiye. Koreya igiye kongera kwandikwa mu binyamakuru. Koreya igiye kongera imenyekane hose, kuko n'umwana uri mu nda azumva ibyo Koreya ya ruguru igiye gukorera Amerika. Twanze agasuzuguro ntiwankira mu gatebo kamwe nk'akabavandimwe b'Ubushinwa wifatiye ubatera ubwoba ngo urabafatira imyanzuro. Fata imyanzuro ya Koreya nonaha, kuko ntacyo bizatugiraho cy'ingaruka na kimwe. Intambara iratangiye. Aka kanya ntangije intambara abyeruye ya Koreya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko siko nabishakaga, ahubwo nanze agasuzuguro. Koreya power, Koreya power. 우리 무력의 일상적인 모든 행동들을 도발로 위협으로 얻어가고 있는 미국이